Hadin gajing syak penyap arngut kinongilam ke Hamas kibadai kinongilam kiba kongsan jongkane ke kenhun leno Hamas. Ha kijing syak terbom da kisipai Israel menin kesngi. Ka kubur naka ANI News kala yutu biang basa weipat ukomandar jongkane ke seng leno kala yok ban penyap biang menta kesngi ke santri Urisau arhajar arplai. Yauba latip kerteng kumu Bilal Al-Qedra uklidu jongka weipat katnat jekuntma ki Hamas. Kabalatip kum kanuk ba fus ha ka Syafang City ka Khan Yunis ha Palestine. Bilal Al-Qedra obadeiru badangti penyap thong ye kiri paiba ha kibbutz Nirim bat hanir os ong kisipai Israel. Kijing syak penyap kinong ilam bakongsan kan nega sengleno kan sedang pentroin susu ye kibor jongka. Bat ka jingyo bandrung kisipai ka Israel sya Gaza rengkat bagi jingile kibana soin nasla duriau kan sedang pentroin susu ya kan nega sengleno. Kadba ka Israel pat ka badang penbun susu ye perton sipai rengkat bagi tiarele kiba klain bor ki jongka ban yakun ye kileno Hamas ada dei na rengkeu nasla duriau bat nasun. Ka Iran ka badai kawai ne kiri ka bakarsan tenge ye kileno Hamas na Palestine labar chen tenge bat kalap hak ban sange no mardor ye kan nega jinghir tma ha Gaza. Susu lingba of Foreign Minister jongka ulaong baga nega jingyai teng ka Israel kan sa puru syaki weipat ki benta jongkari ha Middle East bat khamtam lada ka segleno Hezbollah nagari Lebanon kan runglang ha kan nega tma ban kershan bat ban nyerap ya kileno Hamas. Kumban syupan kan mau ha kini kiniat sngi ka Israel bat kileno Hezbollah ha kini sngi kiladan ki jingya pen ibor ha kaput Lebanon bat kari Israel.